отминировали. Также у нас имеются дымы, задымили, уехали. Pasukan terjun payung Ivanovo memasang penghalang peledak ranjau pada kemungkinan arah penerobosan angkatan bersenjata Ukraina di zona operasi militer khusus. Rekamannya dirilis oleh Kementerian Pertahanan Federasi Rusia di akun Telegram @moderasiya pada Senin 22 Mei 2023. Di salah satu lokasi sebagai hasil pengintaian kemungkinan arah penerobosan musuh ditentukan. Untuk memperkuat pertahanan di tempat-tempat ini, detasemen rintangan bergerak dari pasangan terjun payung Ivanovo ditugaskan untuk membangun ladang ranjau baru. Sapers Rusia maju ke area yang ditentukan dengan 2 pengangkut personel lapis baja D yang dilengkapi dengan instalasi penambangan jarak jauh. Di bawah tembakan musuh, pasukan terjun payung mencapai garis depan dan memasang penghalang peledak ranjau. Dengan demikian, mengamankan tempat pertahanan paling rentan dari angkatan bersenjata RF. Setelah menambang sebagian area, personel dengan cepat berangkat ke area aman. Hingga video ini beredar beragam komentar dituliskan warganet. Данная система позволяет устанавливать дистанционно минные поля. Также преимуществом данной системы является то, что мы можем установить как противотанковые, так и противопехотные минные поля. Применяем мы их для минирования каких-то перекрестков, на флангах прикрыть наши войска, чтобы противник во фланг не ворвался. Выезжаем на назначенный рубеж, отминировали. Также у нас имеются дымы, задымили, уехали. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!